Agani ka klipmat ngin don ya ka slogan I will go. Ban nga kerpat hi barok ki pong ki shirt I will go. Rengkat bat ki para pangai ki bamdon ki shirt I will go. Bapiru penyes no lang. Hangani ka jimut I will go. Namar ba ubleu khot manu ban lej na ka banta jongi. Nga ngan lej ong Isaya. Bat mapi barok ki para pangai. Kani kadai ka movement hakaba ngi don't come. Ban lej na ka banta o Jesus Christ. At this time, we will have the announcement of the slogan, I will go. Those who will be having their t-shirt, you can put it on. And even those who are not having your t-shirt, you can join together in shouting this slogan. There's a call to join the commission that God has entrusted to His church, and that we will be part of that through the slogan. Ban ngi kwa pi baro ba penyekran da ka ba jam da batru da ka ba yeng. We want all of you to stand and shout as we say the slogan, I will go. Tengah kerpar pi ban yang lang kini kapur, ba pila ban jubab hadin bang apule kini kijung pule, pila ban jubab de ka ong I will go. Ngi yang renti lang hang ne ban pen pau da kajing menjur ke baskem ya kajing khot jong ublai ubakot ngan pha yano bar uai uban lait nak benta jongi ngila ban shem kene nak kitab Isaya Hendriu ke khat ke bapra ublai ukli mano ban lait nak benta ban ra ya kajing suk u Jisu sha ke pertai I will go. nak benta ban penyar ya hima jong ublai Nagbanta ban penkiu ya ka kerteng bat ka nam jong u Jesus Christ unang pen em jongi. I will go. Nagbanta ban penne bat yada ya ka ktien ba khoi jong ublai ka Bible. I will go. Nagbanta ban yalam ya ki mensim koridor sya ka jing tip ya ka jing pen em. I will go. Ban penkre ya ka pertai nagbanta ka jingwan ba arsin u Jesus. I will go. Nagbanta ban penpriang ya ka gospel sya ka pertai baro. I will go. Kublai. Blay ka jing sukun dan rengkat lemat pi. Bat ya kani ha ka jonot. Bo khot ya pi om tang nak banta ban chulong de khot balang. Nrai ba pin lej ban syakri ya utrai. God calls all of us not only to be church member, but He has a work that we will go to serve. Ublay ukhot yangi om tang ban long ki de khot balang re bangin lej ban shikri. Thank you very much, and you can sit. Ublay shibon pila ban shong. Akan iklimat ngindon yaki vows. At this time, we'll be having the vows. Akabakini ginong sya apnoptis pinyashim. The baptismal candidates will take the oath. Api songpapan yeng baro kiban sya panbaptis. Kindly please stand. Kita benadin sabawan asyane. Those who are behind, but in Sobawan Shishma. Kiba sya panbaptis. Pila cengay pala. Oh, karo. Oh, okay. Okay. Pidon lightly. Kijing yata ekular. There are 13 baptismal vows. Ya kabapin yashim hakani kasngi. That you will take a pledge today. Ngin pule ka way hadian ka way. We will read one after the other. Andang iladap ban pule. After reading it, Dengan dia pulih lang bat ke khasi bat ke pareng.
After reading both the Khasi and English, Pen sara kak ti kamon jong pi. you will raise your right hand Kum kadak jong kajing pla bapi pediang. as a sign of witness that you accepted the vow. Tong ini dua isu ini sekmat. We'll pray as we proceed. Try ble jangi bhabneng to ay munsim ko jongmi undon hak pedeng jangi. Pat pan yalam ni kajing mut kajing perkhat jangi try pan pan ko jangi. Pat bagani kajing isim jing atek kular jong kini ki ban shim ya kajing pemaptes kan long ko pediang hona khamat jongmi. Ba meu try melapan isi syai kajing kemen ke ba medan. Hakani ka klep mat. Terus ngewe ni kajing duai. To ai bagi eki ibengin lek kin pediang hona khamat jome. Ak teng Yesus. Amen. Amen. Kebaneng kong The first one, atau pingej badon we ublei ukpa ukun baru mensim bakoi ke jinglong shitli lai how we ublei nadu kibom jokot. do you believe there is one God, Father, Son, and the Holy Spirit, a unity of three co-eternal persons? Atau pingej bat pediang ba kajing yap chong Yesus ha Kalvari kade kajing kenya bala spa eki pop chong pi bada kajing ngej ka snam bala play jong lapan emye pi ne ki pop ban ka bainong jong ka. Do you accept the death of Jesus Christ on Calvary as the atoning sacrifice for your sins and believe that by God's grace through faith in his shed blood you are saved from your sin and its penalty? Atau pi pediang yau Yesus Christ kemutrai baru nong spa jong pi da ka pingej ba ublei na ka bentau Christ ulam map ye ki pop jong pi bad bala a pi ka do not batmai bar hatu pin kan tait no ye ka lenti pop jong kane ka perthai. Do you accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior, believing that God in Christ has forgiven your sins and given you a new heart? And do you renounce the sinful ways of this world? Kabasau hatu pi pediang da ka jingej ya ka jinglong hok u Christ uksiang jong pi ha ka jaka bakentang tam habneng bar hatu pi pediang ya ka jingai ai ka bakalapan ka bapan keladur katkum ka jingkular jongu bat ka bor ban em ya ka jing em jong ka jing it kum Christ halayeng barakmat jong ka percaya. Do you accept by faith the righteousness of Christ, your intercessor in the heavenly sanctuary, and accept his promise of transforming grace and power to live a loving Christ-centered life in your home and before the world? Kebasan atau pingej bagi Bible kalong kak tien ke bala persat mensim dau blai tang maka katan rai jong ka jingej bagi jing im jong u Kristan hatu pikular ban penlut por man la kasingi ha ka jing duai bar ka jing puli ya ka Bible. Do you believe that the Bible is God's inspired word, the only rule of faith and practice for the Christians? Do you covenant to spend time regularly in prayer and Bible study? Lain kerku ya pi. God bless Ban you all. riu. Hatu pi pediang ya ka sipa hukum. Kum ka jing serim ka jing long ublai. Bat ba ka penpau ya ka mon jongu. Hatu ka long ka jing temu jong pi. Da ka boru Christ happy. Ba pin sumar khoi ya ka ni ka hukum. Ka ba kentop ru ya ka hukum ka basau. Ka ba dawa ya ka jing rakhe ya ka sengi bahnyau. Jong ka tayau kum ka sabaton jong utrai. Bat ka jing pen kan mau ya ka jing pen long. Do you accept the Ten Commandments as a transcript of the character of God and a revelation of his will? Is it your purpose by the power of the indwelling Christ to keep this law, including the fourth commandment, which requires the observance of the seventh day of the week as the Sabbath of the Lord and the memorial of creation? Lain kerku. God bless you. Hatu pi kami lanti ya ka jing wan shanu Jesus Christ bat ya ka jing kermen masuk ha ka ba ka ni ka ba pot kan pong ya ka bompot
kat ba pi pen kre ban ya kendu ya utrai hato pin sakhi ya ka jing pen em lang ba ka jing e jongu da ka ba pi pen don kam ya ka sap jong pi ha ka kam kring men sem da ka ba pin ya rap iki we ban pen kre ya ka ta ka jingwan arsin padan buram jongu. Do you look forward to the soon coming of Jesus and the blessed hope when this mortal shall put on immortality? As you prepare to meet the Lord, will you witness to his loving salvation by using your talents in personal soul winning and endeavor to help others to be ready for his glorious appearing? Kabapra hatopi pediang ya kajing ikai ke Bible syapang kajing ai bakan jaman sim bat pingait ba men sim kajing ya tolopa ulong ka wei na gidak ba panito ya ka balang basa. Do you accept the biblical teaching of spiritual gifts and believe that the gift of prophecy is one of the identifying marks of the remnant church? God bless you. Bakandai atau pingej ba kajing seng balang pingej ha kajing seng balang hato kadai kajing temu jongpi ban maneyo blay bat ban kershan ya ka balang da ka wei na ka basipo da ka jing ka show mon snobha ba da ka bormen sim jongpi. Do you believe in church organization? Is it your purpose to worship God and to support the church through your tithes and offerings and by your personal effort and influence? Obleon kerku ke basipo hato pingej ba ka met jongpi kalong ka temple jong men sim akoy hato pin ai burom yu blay da ka ba pin sumar ko ya ka da ka ba pin kiar na ki ba pen sneo ba da ka ba kiar na ki jing bambam ko baro na ki jing penan kam ya ki jing sna ni jing di ya ki jing di ki ba pen bu ai na ki jing pendan kam ya ki jing sna ni jing di ya duma habaro ki jaj kurukom bala penan kamu breu bana ka jing penan kam ba klaru ya ki jing khayi ye ki mar pen sho samthia ne ki drok. Do you believe that your body is the temple of the Holy Spirit, and will you honor God by caring for it, avoiding the use of that which is harmful, and abstaining from all unclean foods, from the use, manufacture, or sale of alcoholic beverages, from the use, manufacture, or sale of tobacco in any of its forms for human consumption, and from the misuse of or trafficking in narcotics or other drugs? Blain kerkui pi. God bless you all. Hato pitep bat sngo thu shai ba ki jing kai tan ra jong Bible. Kumbala hikai ra ka balang 7-day Adventist. Hato pitmu da ka jing ai eu blai. Ban pendep ya ka mon jong da ka ba pin penbej bat penranti ya ka jing im. Bat kini ki jing sisa. Do you know and understand the fundamental Bible principle as taught by the Seventh-day Adventist Church? Do you purpose by the grace of God to fulfill His will by ordering your life in harmony with these principles? Kabakat ar. Hato pi pediang ya ka jing ikai jong ka testament ka batmai syapang ka jing pen baptis da ka ba pengam ha bat pitrang ban sya pen baptis ha ka jo korokom kum ka jing plapat ba ya ka jing e jong pi how Chris bat ka jing map e jong u ya ki pop jong pi. Do you accept the New Testament teaching of baptism by immersion and desire to be so baptized as a public expression of faith in Christ and His forgiveness of your sins? Oblain kerkui pi kabakat lai per kabakat do. Hato pi pediang bat ngej ba ka balang 7-day Adventist kadai ka balang ka basa kat kom ka jing to lopa jong ka Bible. Bat ki jaj ben riu naman la kiri ki kenja ba ki thale la terwa ban pediang sopha sya ka jing long riu de khot jong ka. Hato pi thrang ban long de khot balang jong ka ni ka kanhun. Hang ni ha ka balang 7-day Adventist shitluk ka perthai. The last vow, do you accept and believe that the Seventh-day Adventist Church is the remnant church of Bible prophecy and that people of every nation, race, and language are invited and accepted into His fellowship?
Ublayon kerkuye pi. God bless you all. Barok kiba yeng bat kiba shim yagani gajing tietek kular batlem. All those who are standing and taking this vow, Aku akan pai sepi ki para bangait barok ki bala syab baptis. I'd like to turn to all the baptized members. Don banterwa bangin priang igini syaka balang wasa jong blay. Is there anyone who would like to move to accept these candidates into the Remnant Church of God? Tanga i bala don banterwa I've seen hands who've moved. dan kiba kersyan Anyone ya gajing like terwa. to second? Tabarok kiba ya manjur sengau bahara i kakti kamon jong pi. All those who are in favor, kindly raise your hands. Ublayon kerkuye pi. God bless you all. And let tong ini dua ya kini keklemat. Let's pray. Try blay jong i bahapeneng. God, Father in heaven, Nyelawan ha kini keklemat. we come this moment Bad bakini ki dekot ki batmai ki lapdiang ya kini ki jinget. new members have accepted this faith Bad glasim ya kini ki jinget kular. and they have taken this pledge Hakmat jong ki sakhi ki babon. before many witnesses. Kemoy mela sya penbaptis hagawa Jordan. Just as you have been baptized in River Jordan Bad bayamela pendap do mensi makoy. and that you've been filled by the Holy Spirit, Try kini ki keklemat tu ai bahadin bala penbaptis ya kini ki mensi makodor. Lord, after they have been baptized, Bayakion penbaptis do mensim jong mi ko try. that they will be baptized by the Holy Spirit, O Lord. Bakin ya jeklanti jong mi. They'll be walk in your path Babantau thamai ki jing im ka jong ki. and to transform their life But when pelong ye ki jing tau ki bathamai. and to become a new creature, Ki ba ya jak galanti jong me. to walk in your way. Lada ki don ki jing tlot jong ki topan skem ko try. If they have weaknesses, strengthen them, Lord. Lada ki kelon bat ki hap to klepat ye ki try. If they fall, raise them up, O Lord. Balada ki don ki jing penshoy ki babun to yarap ye ki bakin nom liat ha ki jing penshoy. In their temptations, help them not to fall into Satan's trap. Lada ki don ki jing sngodo jing kermen to pendap da ka bor jong me try. If they feel discouraged, fill them with your power. Lada ki long marway hang no to pendap ye ki da ka jing sngo kerhai ba mi don ma mi hasnda jong ki. If they feel lonely, help them realize that your presence is always available. Tuai bikin yang scam ko try na do mentakas ngi. Help them stand firm from today Dah do pa mi mendawan hakilo ki jong kabne. until you appear in the clouds of heaven. Tuai bikin ka jing penbaptis yaki ko try ni ka por. May this baptism today Kan pen ko yaki pop ki jong ki baro. cleanse them from all the sins. Bad ba min penlong yaki ki brew ki bala kloy na ka banta ka jing wan jong me try. And make them ready for your second coming, O Lord. Bagin long ru kinuksa babha ban plas ka pertei ya ka gospel jong me. That they will be good example to witness for you in this world. Tos ngawe ka jing duai. Hear our prayer Habangin let siya ka jong ka jing penbaptis. as we go to the water of baptism. Tuwai pa mami berki angel jomi kindon rengkat hang ni dak ban yashat man kemen lang lembat ni. May you be with them with the holy angels, rejoicing. Aga kerteng u Jisu ngaduai. In the name of Jesus I pray. Amen. Amen. Kajing penbaptis kan long hagani ka pung ka bangilaya penkre Baptism will take place right here where we are kajing prepared for them. kaliang jan ki kan tai kan long hagani kaliang The changing room for the ladies will be on the left, bad ikishin rang kan long hagani kaliang and for the gentlemen will be the side. bad ngi kerpat iki ushers baro ki bapen page ya ki nong sha penbaptis. I request the ushers to kindly guide the baptismal candidates. Ni khot ya ki arangut ki pastors bakin wan. I'd like to request two pastors to come here. Check. Hello, check. Check.
Kinegedegi officiating ministers haga group 1. Number 1 Pastor C Tok Thanga. Number 2 Pastor S Nyota. Number 3 Pastor JB Soklet. Number 4 Pastor S Kemlan. Number 5 Pastor P Lamare. Number 6 Pastor E S Lanet. Anong bang sa sisin kini kidei ki officiating ministers. Beningkong Pastor C Tok Thanga. Baar Pastor S Nyota. Balai Pastor JB Soklet. Basau Pastor S Kemlan. Basan Pastor P Lamare. Bat Banreo Pastor E S Laneth. Kat bakinong shimenta kin late shakapung joka Baptist nginyarwai ke number ka ars pa lai punya while the baptismal candidates are preparing to go to the baptistry. We'll sing hymn number 302 SDH 302 ars pa lai punyo nakajingruai khasi. Ki baptismal candidates kerpat ipi baro sngobhaban yashong pen sayang on dahabang ilakhot yaki kerteng ki jongpi. Sngobha baro khot yashong but sayang bat salet syate jakapun baptis on dahabang ilap puli yaki kerteng ki jongpi. Kublai. Labiang Pat yakini ki kerteng sngobhaban yang bat banlet syate ki jakapun baptis. Beningkong Esterwell Karbeteng. Yang Yang bat sngobhalet syate Esterwell Karbeteng. Baar Gezadiel Nyota. Balai Rihok Lang Karbi Q. Rihok Lang Karbi Q. Basau Saramon Karluki. Saramon Karluki. Basan Emi Dahun Pasleng. Basan Emi Dahun Pasleng. Rihok Lang Karbi Q day number 3. Basau Saramon Karluki. Basan Emi Dahun Pasleng. Banreu Melita Suting. Banreu Melita Suting. Siya kani kalian.
Dah ready? Okay. Ko ki para jonga hau Chris Jisu. Estewel kharbeteng gesedial nyauta rihok lang kharbi kiu saramon kharluki emidahon paslen bat melita suting komba pila pediang yau Jisu Chris kum unong penem bot nong seus pa jongpi batkat kum ka jing pla ka jongpi ha kane gasngi ngipen baptis ya pi ha ka kerteng ka jong ukpa ukhon bat umen siem bakhoy. Amen. Ngirwai ka ba ars pa lai pupra nagaba nakajing roi kasi lai spa khat lai jing roi pareng SDH 313. Rong kebentar ke Baar, kejeng baptis kebentar ke Baar, Brewster Jabba, Benika Sweat, Baningkong Brewster Jabba, Baar Benika Sweat, Balai Shi Bas Ngauhun, Kar Melim, Basau Sherish Riang, Basan Ani Yaka Pasleng, Banyo, Obanriu, Bormi Kso. Kumbang along a tribe of Ra, Bamila Kwa, Snow Bayanga, Kasnam Jong Nilo Ho, Yanga a tribe of Ko kipara jonga hau Chris Jisu. I Brewster Jabba, Benika Sweat, Shibas Ngauhun, Karmelim, Cherish Riang, Ni Na Ani Yaka, Pasleng, Bormi Kso. Kumba Philip Diang Yo Jesus Christ, Kum Nong Siuspa, Panopen M Jongpi, Kat Kum Gajing Pla Jongpi, Nga Hagnigas Ngi, Open Baptist Yapi, Akerteng kejong pa, kejong kun, kejong bersim berkhut. Amen. Ini ki kerteng ki badai karaun kebalai. Number baar. An men beningkong aihun karbeteng. Baar Ethan Panmei, Baar Ethan Panmei, Balai Danyau Kor Karmelim, Danyau Kor Karmelim, Basau Sakhayas Kongshay, Sakhayas Kongshay, Syakani Kaliang, Basan Wanda Pasleng, Wan Syakani Kaliang, Bat Banriu Dore Dekar, Dore Dekar. Banriu. Kumbang along ang pensepsyon, Kabor kasnam, Ganang pintu, Kapopat katinjong, Karu atray, Ko ki para jonga hau Jisu Christ. Ethan Panmei, Danyau Kor Karmelim, Sakhayas Kongshay, Wanda Pasleng, Dore Dekar. Kumba pila pediang ni u Jisu Christ, kum unong penem bat nong seus pa ujong pi. Bat kat kum kejing pla kejong pi. Ha kane kasngi,
ngipen baptis ya pi haka kerteng kejong ukpa kejong ukhon badu mensim bakhuj. Amin. Kabanta kapasau Senior Beningkong Senior mau pniang Baar Teresa Korba Balai Gloria Nong Spung Besau Olivia Lamare Basan Wandami Kso Kumbang alom lasya kenting hajing yale jimpa bakring katra hapa abai jingting atrai Ko kipara jonga hau Chris Kumba pila pediang yau Jesus Chris kum nong siuspa au jong pi Kat kum gajing pla jong pi Ngi pen baptis ya pi kerteng Kajong kupa kajong kun Bajong mensim makhoj Amen. Sherika mau pnyang. Sherika mau pnyang. Number 1. Baar Bhalang Renja. Balai Sanefi Shooting. Sanefi Shooting. Basau Ibanalla Tangliang. Basan Watsi Bina. Beningkong Sherika mau pnyang Baar Bharang Lenja Balai Sanifi Shooting Basau Ibanela Tangliang Basan Watsi Bina. Kumbang alom doshi tome kaspa kamen simna yai be ngatim ngachem kerhai hami atrai Ko kipara jonga hau Christ Sherika mau pnyang Bhalang Renja Sanifi Shooting Ibanla Tangliang Batwatsi Bina. Kat kumba philap diang yau Jesus Christ kum unong pen im bar unong seus pa ujong pi. Bat kat kum kajing pla kajong pi. Ngi pen baptis ya pi hagane gasngi. Haga kerteng kajong ukpa ukhon bat umensia makhon. Amin. Kumbang alom men piang yanga men mabelai men tau men ma kulai jong minang shisha atrai bapa
benta ban riu uri sumer baningkong dayo biang karum noj baar Emmanuel kriem balai Niki pesleng besau pinda war besan Ini ruai kedekat ke bahan riu. Kumbangan longjing hit gashen, yaki jing barok benten, kumpul jong ni, yaga beskep atrai, O kipara jonga hau kres o yuri sumer da yo biang bha karum noj Emmanuel kriem Naki pesleng Pindawar Komba pila pediang yo Jesus Christ kumnong penem banosus pa jong pi kat kum gejing pla jong pi ngi pen baptis ya pi kerteng kejong pa kejong khun ba jong men sim khoj amen. Peningkong nakijo syuting. Peningkong nakijo syuting. Ni kijo syuting, sorry. Baar plus kurba. Balai me ban lam shwa kharbeteng. Basau Rio Dahar. Ini ruai ka jing ruai ka ba ars pa sau po jing ruai kasi SDH hymnal 336. Para jonga hau Jesus Christ Niki jo sutiang plus korba meban lam shwa kharbteng bat rio dhar komba philap diang ni Jesus Christ kum unong pen em bat unong seus pa ujong pi bat kat kum gajing pla gajong pi hagane gasngi ngi pen baptis ya pi hakakerteng gajong ukpa gajong ukhun baru mensiam makhun. Amen. Ngin poi menta syaka benta ke baar ngagerpat ikini ki officiating pastor sebakin lej haki jaka ki jongki baningkong pastor Dinas Dekhar baar pastor Kes Emle balai pastor Si Nong Tudu Basau Pastor O Sentem, Basan Pastor WB Nyota, Batban Reu Pastor R.A. Walang. Nan boleh saya sisin. Ki officiating Pastor, Beningkong Pastor Di Dekhar, Baar Pastor Kes Emle,
Balai Pastor Sinong Tru, Basau Pastor Osentem, Basan Pastor WB Nyota, Banreu Pastor R.A. Walang. Kini kerteng ki ban kabanta kabaningkong suami Pasleng Josephine Dhar Baar Balai Nikma War Basau David Stevenson El Nonglait Basan El Chua Nyota Banriu Syerup Dhar Unang dan smil Lastin hamta lashem kanikawan yang arubah kitko mau on berkoi parata on berkoi parata on berkoi parata yang arubah kitko mau on berkoi parata. Ko kipara jonga hau Chris Swami Pasleng Josephine Dhar Nikma War David Stevenson El Nonglait El Chua Nyota Syerup Dhar Komba pilap diang yau Jesus Christ Kum nong pen em ban nong suspa o jong pi Kat kum ke jing pla jong pi Ngi pen baptis ya pi Hekar teng ke jong pa Ke jong kun ba jong sim ba kuj Amen Beningkong Selina Lamurong Baar Jubilansi Suyam Balai Ritilin Bina Basau Rilum Langki Dekhar Basau syakani kalian Basan Hame Nangsan Henyauta Bat Banreu Banshan Dekhar Kukun lang panas kami play Bojong kakanong tu Dat balang pasis pau play Kanin kremle pop show Kanin kremle pop show Kanin kremle pop show Dat balang pasis pau play Kanin kremle pop show Ko ki para jonga hau Chris Jisu Selina Lamurong Jubilansi Suyam Ritilin Bina Rilum Langki Dekhar Hame Nangsan Henyauta Bat Banshan Dekhar Kumba pilap diang yau Jisu Chris kum unong penim bat unong seus pa ujong pi Bat kat kum kajing pla kajong pi Menta ngipen baptis ya pi Haka kerteng kajong ukpa Ukhon Bat umen sim bakhon Amen Kabalai Kabanta kabalai Syamihi Pasleng Baningkong Baar Haban Skam Karsati Balai Polmi War
Besau san ki pesleng Besan Bersheba bla Ban riu Iba phi damon warjeri Nadu ada jinget nyai wadun nakrung lama Nayai matang yakanihi junong kanikan long junong kanikan long junong kanikan long Nayai matang yakanihi junong kanikan long Ko kipara jonga hau Chris Jisu Syamihi pesleng Haban skam karsati Paul miwar San ki pesleng Bersheba bla Iba phi damon warjeri Komba philop diang yo Jesus Christ kumnong pen em banong sus pa ajong phi Kat kum gejing pla jong phi Banta ngi pen baptis ya phi kerteng kejong pa Kejong khon bat jong sim bakhoj Amen Beningkong sapna lamurong. Sapna lamurong. Baar dapi biang sotun. Balai sambha war. Basau Gracelyn Karsati. Basan Wan dapi si papeng. Banriu Iba kentiu karbuli. Try ganget ba hamel melai langan long ba shong do Layin kajing sok ba janai Dui tarak sar bangon Dui tarak sar bangon Dui tarak sar bangon Layin kajing sok ba janai Dui tarak sar bangon Ko ki para jonga hau Christ. Sapna lamurong. Dapi biang sotun. Sambhawar. Gracelyn Karsati. Wan dapi si papeng. Bat iba kentiu karbuli. Kum ba philap diang yau Jisu kum unong penem bar unong seus pa ujong pi. Bat kat kum kajing pla kajong pi. Mentakas ngi pen baptis ya pi. Haka kerteng gajong ukpa, ukun, bad umen sim bakhoy. Amen. Benta kepesan Baningkong Meyes pesleng Meyes pesleng Meyes pesleng Baar Syaniak lang sedap Balai Tili Talang Tili talang Besau iban dari Karsati Basan iban la si pepeng Banrio Badahun lang warjeri Badahun lang warjeri Hamta jing rai ba kambang Nan rai ya jing bene Onda telin ban kren ong nang La sil
kipara jonga au Christ Jesu Imeus pesleng shani alang shadap tili talang ibandari khasati ibandla si papeng ba dahun lang warjri kumba pilapdiang yo Jesus Christ kumnong panem manosios pa au jong phi kat kum gajing pla jong phi manta ngipen baptis phi hakerteng gajong pa gajong phon ba jong sim ba khoj amen. To kala ka ban riu kui paslen benengkong kui paslen baar mewan shan kharsati balai ban kraunam khongset ban kraunang khongset basan zipora maublei Nirwai ke nomor ke ars palai Zipora maublei idon basan ostina nyeuta ban riu shan ki dekhar Nirwai Shanti ars Dhar. palai puwei SDH 330. ko ki para jonga hau Christ Jesu kom ba philap diang yo Jesus Christ kumunong panem bot no seus pa ujong phi kom ta ma phi kui paslen mewan shan kharsati bakrau nam khongset zipora maublei ostina nyeuta bat shan ki dekhar menta kat kumba phila phla ipan baptis ya phi haga kerteng gajong ukpa ukhun badu mensim bakhut amen. Kabanta kabanyau bat kabakhato Anthony Sat baar pensngan biang lengdo marselong pensngan biang lengdo marselong balai rikmen lang sembelai basau ami usiar sentem besan ai tilang warjri besan ban riu given rap lang nong si Kikti jangan try to share Bantrekan kajik penye Kik jangan haruko try Banyak beban mikrem wai Banyak beban mikrem wai
Ko kipara jonga hau Chris Jisu Anthony Sat Pensngan biang lingdo marselong Rikman lang sembelai Ami ushir sentem Aiti lang warjri Kevin raplang nongsit Kumba pilap diang yo Jesus Christ kum nong sios pa Panong penem mu jong pi Kat kum kejing pla pa ba jong pi Manta kesngi Ngi pen baptis ya pi kerteng kejong pa Kejong kun Bat jong bersih berkhoj Amen. Kajing sama jong asyik Tangan ya rola uslim Syentu jong atu pentang Kaktin jong ringan yalam Kaktin jong ringan Chuaban mi no na jong kejing pen baptis. Lada don kino ke bat don kejing thrang kejing anut ban shim ya kini kejuk kalenti ke bau Jisu le shim. Ban yak dang ba ke jong kejing pen baptis. Lada don kum kita subah pen pau dau barak ke keti ke jong pi. Kitu bam shim le shim jing pen baptis. Don ta. Te chuaban mi no na ke jong kejing pen baptis. Tuan ia pernah mikli hari jing duai. Kok pa jungi ubah peneng. Balong no hikai, balong ta, balong penlong. Ya kejing kejong brio baro. Way po way. Hakini kesengi kebakut kebakentang. Kebalong kesabatan. Ela ya nang bai tekalenti kebami ujisu menahikai. Ya kini kikun kicong me. Kebla pediang ya me ujisu kebla syem me kejing pen baptis. Hakini kesengi mena kerku yaki mena ai bor ki mena lam nanti mame yaki hadu ada kesengi kejing wan kejong me Jisu ngarwai traba ba mena kerku kalong yeng kalong sam kejong ki man kerku ki khon ki ti kejong ki bakin ya lam hakalanti ya kejong ki rengkat lambat me kerku ke samla kan the bat rang kalong kemi dong kapa blop tiang ya me Jisu kebla syeme jing pen baptis hakini kesengi menakar ku gerpang iki harukom ke gerpang nadu gering sengi hadu ta kejing wan ke jauh meu Jisu to ai ba kejing ai ke bra biang ke jauh Jesus Christ bo tra jongi kejing i mnobom jukut ke jauh play bo pa lambat kejing slok ke thiang per set bor ke alam nanti ke jauh mensiam bo khot ai ke nelai ho wei klor kat lambat ke tu baro ke blesem ya kejing pun baptis ke ding sengi nadu mentap sidu ki bom jukut ngi dua bingi pan amen.